Ebusia for me ma munyina akwaba ede eba too much GHS so ekes kapa ena motimini na eye Ghana wahala dwumadie ena mede ebesum se de mo amunyim no ade atwibia yete ensem fofo na se etirenti yensuso de yenyai eche esa de biara eda enensem ababeto apono so ye be twenesre ene abasa apenu pomasibre se enkrofo binum yes sister Debbie ninyum sweet esa wodi baye de wodi aboa nkrofo pa na ebinim se abaya depression awokom enunti ena ode my sweet ex or sorry my sweet ex afa krampo de wodi kokko bonyum nanso so enkrofo bi o ma twempona twia de ani waka ho ama emu abanyina atimi afifie aka ho no ene dey sister Debbie nyumi ena chese wodi ya chia ne nyina eyese chese na woda ena ye surprise na say like ye kind say wono so ye dwen ho na hwan wasem ena me bekan abusia for jebre na yombonra ensem no emu Ghana for say the mamunim no say munim say ye nuaba Shata Michi wone ye abaya abrantie Shata Wale wone no wo mo hwehwe that was in 2019 and a declaration of omu breakup ebebe to e jakrampa na say wo mu tinton time wo mo titi wo mu emu nanso so omo ye breakup rim na omo wo ye akwada ye friend Majesty ewo mu enti na ye den ya nim se wo mu ebedi nkita wo so na se wo mu bekasa enkakra ebi ewo honum na ye na da na chese ye abaya Shata Michi yi wodi ye na woda na ena chese ye nua bema Shata Wale wono susu hu se me yire da we de me yire da de samba wa mi we de nya samba wa mi ho asem wa hu se na yire da ana se ne girlfriend one no wo ba ni baby mama Michi na woda edru ye de nya wo so wo kai old days de omko ya de ko so into what wo kakai nsem bia na chese ni tirim ya ne de na no tam phone no type ye say I just remember the good old days and entered the studio dropping a birthday song for Shata Michi. Wait for it. And the emoji love at all no we not sure #infinity. Abusian birthday wishes our day wish ye ni baby mama Michi no and I just what try ye do koko to ni page so I just what me say waka kai ni o maybe what nas no what dwen no maybe na just say onya yanka nanka emprempren woni abaya yi na eda so ewo na so be ye ne den de nya ba abawie wo ye osisa na enya yi kosua na nya apan so de na apan wo safri for mani anya na befra enti no wo de hu ne sem anya bia at least meba ma me enti ene ne birthday kwampona mebe hina enya bone enti wo de sa wish we etu ni page so on de just wa ye yo o de atu ba bia se de obi abe hunu wanya no official amfa nto eye Michi side nkoa wo ye no open edo to ba bia na chese wo ye hwan obe hunu se eye Shata Wale wo posti bibi na wo posti ade we ede to wonu na Ghana for binom ene ye obi aye curious hwe se Michi ba be responde oba be ye no oba be tiatia no oba be kan boso asem de atwe no ana said den abaye yi ba bonten a na wo mmekasa na Ghana for yentie na yentimi hunu de ye Shata eka ye so wone ne ya adwen so wone ne nya adwen so wono susu wotifie wo ka ni ebie hwehwe enwoma ekoso wono susu eda so kai the old days a wone Shata wa wono de my sweet ex sister Debbie enwom ena odi eyi achane abusuan mama yenkotie abusuan for we ene
eye ne nyuma onu de no wodi edi asa e wo ne ka mu yes sweet s enu na wo bonye wona me kwan so wo ko ye donation e wo baabi NHS wo take mu na my sweet s enu onu obi ye no onu su e posti ye na Ghana for si say da bia boa mu say ma motiti wanyina mo pe asa kwa akomompna dada ho na se na munya ekwan a mo befa so a mo be di se adwuma no enti odi nwum we ba ye wensa aboa we o birthday ba ya we hye wo hwe se wodi yi achia de flex ya ma Ghana fo nyina hu se won so wo hye ho no na che se wodi eto ho no mo wie na Ghana fo si aden michi woda so pe eye shatawale ana say the shatter de to one more say well I'm just remembering the good old days no so wa kai bi I just say amana ye na adwen say one sound call back and I just say wo madwen nyina eye wo mo entanta and obi we kan we si there bi we don't me nko ne che we so po obekọ we si say ne ada no competition obi a kire na adwo obi e kan de wo be kan de afa ho na eno na che say wo mo still wo mo de o madwen entimi NCP wo mo mate ase wo mo ehwe keka no masisi ani keka bom no mu se o de bi na bia wo reply ne keka ma na hunu se e bia wo hunu post na o ye okay wada na se e bi no se da bi say na mo dom still wo man to wo ho ase no wo ma twro wo mo comment e de atu edwa na mo ma ye nko ne nko kinkan e bi emfa emamu ye nua sweetable blinks e dia wo de e ba ye or say although please give yourself another chance with Shatta again. He might have changed by now, dear. Please, no so dear, and we say, Abaye said, dear, hello, sweetest, my sweetest. Our day to your name. Nene kataba nena no said the wenya to fibita free. We say, Ebia na abaye or ma Shatta wale another chance bia. Ebia na branten was sana comment me aside. Aka bone genti ada da asa aka bone so ne so butu. Ye nua ye Gosway e de wode e ba yo say. Hey, sweet ex pan. She won't come back again. Oh, she won't come back again. Ye nua ye Zebu e de wode e ba yo say, "Oh, I love seeing you guys together. I think Shatta Michi is in love with Wale again. They have to talk." Ye nua ye Kinsey e de wode e ba yo say, "Please come to Daddy Wale. Come to Daddy Wale. Don't care about what people will think or say. He is your true love." No dey say wetimi a cheche nsemu nyina wie. O say abaya me ha ho brada ho papa ba ko pe. Wa wonim so ni abrantie yi ma bre ma chese ma bo bra ni bia nkasa. Eno na chese susu sonso ne eye majesty. Enti wo sahaba bi ma boni bia eni man dwindo obi beka ho. Man dwindo obi ebe susu se o ote okoye we enya obi a ne se wasaba ne dadam. Da bi man dwin sa de no na wo de hu ne se mo de mo ye obi a Yankopon wa hira mo a mo tena se eboma ebeye good. Ono soso ne de a wo de eba ye enu no. Ye nua ha eye Spanky and so Edia or they ever say, "Do you want them to kill each other? Remember they have a child together, so don't expect them to be at loggerheads for long. Even if they have no child, they are not enemies. They will reconcile one day and become wedded couple. Wish them the best and stop this jealousy behavior." Ono so Eddie and not just ono there and call for comments on media bana ye na bufu say ada nka mo person ka won kunkuku na wo mo kunku wo mo eye den ya the fact say wo ma twempena pen e no nkire say wo ma gyae wo mo ya atamfo e na we kura eba esa ewom enti eye den ya wo be have some affection kakra bi e de amanro no do onim gidie e kire ne say enche nkrofo we mu wo mo be ye awarefo okunu ene oyere enti o munja this jealousy ye poster wo mo de eba no na wo mo hwe wo mo ewo ye Razak and so de eba was say, "Michi, be real. If you say you miss this guy, then I shall give you." I say, abaye ipan I don't ho bo ho so sana ja rough no ja do ye no kra emfataw na sa wo pa wutimi tena se pa kasa wada so afe eye Shatta Wale ene no pa de ho ye no wanwa because there abrantie yi wo ye no win
na se still wo da so abaya kama say there be emfataw wono so ne dia a wo de eba ye enunum ye nua eye Nathaniel enso edie enunu was saying God knows the best, so you don't know. Maybe these people cry, they are seeing themselves somewhere. Oh, they meet behind closed doors. They are planning of getting married. You will just see, boom, they are out, and their wedding cards are showing all over social media. So shut now they are mounting on comment. Now we are comment. What's way? So share crampo na wunim obenwane say afi wo wedding flyers and nam social media say the medical na fela de bebe to dwa na Ghana for njindie no saa na be ye say de Yesu maye ne baye ne saa e na shatawale woni michi wo ma ware no ebe ye nwanwa e de amamo say enche no be hu so mo so flyers and nam eye monten so ni edwama so ani eche say obia enji endi entimu de montina ho na mo ka de eye mu e de abusuam wo hwe eye response a michi wode ema eye shatawale ni poster wode to public say obia enkan na hu ne say woda so wo odobi atenka bi e de ma abrante ni bi ma na ana say wo mo da so ehun wo mo because say David dey anyum yi bai na nkofo ehun ne say ebi on medical e da so wo ho no wo ebi medical hwehwe na ebo bi ohun ne say still ebi obeja afela aba ne nchen enu nti na wo to saa anyum no say eye michin so akwakofa anyum ya onu so display uhun ne say wo da so ne shatawale e wo ho no ana say wo so da ye bi say wo mbesa aba back na wo mo so asaka wo mo ho abom sen e na wo dwen fa ensem yi ehun said the wajin chere etie biara no mihia enti fabra too much GH your comment section ebiem nso se won share ya message wo be share dia mo obusuafo na subscribe nso mama we fie no de hu ehia me pa no wa mi aba no so said nya upload video bia wenya notification e wo phone so na watimi e de ama wadofo ene wo busua no mo so ehu nia e koso ina bebia aha ene edi dwumedi ni besimidin ene akua sikapa makram fitani asese ni din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe